Hot News ikaba ariyo ukomeje gutega amatwi, icyo tugusaba ni ugukanda subscribe. Mu makuru rero agezweho kano kanya mu gihugu cy'u Burundi haba hari gucicikana inkuru itari nziza ku baturage baje guhombera imitungo yabo mu rwego rw'umuriro ukomeye cyane waje kwibasira iki gihugu. Twavuga ko rero ari inkuru yagiye ijya hanze mu iki gicamunsi, dore ko abaturage benshi byabatangaje. I Burundi inkongi y'umuriro yafashe amaduka 5, ibyari birimo byose birakongoka. Iyi nkongi y'umuriro yafashe amaduka 5 mu mujyi wa Bujumbura, ibyari birimo byose birashya birakongoka. Abacuruzi bavuga ko umuriro wakomotse ku kibazo cy'amashanyarazi. Si ubwa mbere cyane hano mu gihugu cy'u Burundi haje kuvuga inkongi y'umuriro, dore ko muzi yuko mu minsi yatambutse iki gihugu cyaje kugira inkongi y'umuriro. Hano isoko rya Bujumbura ngira ngo murabizi ko ryigize gushya mu myaka yashize. Kuno munsi rero haba hatahiwe isoko ryo mu Burundi, dore ko ahangaha i Bujumbura abaturage bagera muri 5 baje guhisha amabutike yabo. Iyi nkongi yibasiye amaduka yo rwagati mu murwa mukuru Bujumbura kuri uyu wa 20 Kamena 2023. Inyuma y'ahahoze isoko yibasira cyane amaduka 5 manini acururizwamo ibintu byiganjemo ibiribwa cyane cyane. Umwe mu bacuruzi bakorera muri ayo maduka yafashwe n'inkongi witwa Polycarpe Nzokurikirimana yabwiye ikinyamakuru Iwacu Burundi ko yahombye ibicuruzwa biguze miliyoni nyinshi z'amafaranga y'u Burundi. Yavuze ko iyi nkongi ishobora kuba yaturutse ku muriro w'amashanyarazi. Polisi ishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro mu Burundi yatabaye ahibasiwe n'umuriro yifashishije imodoka 3 zizimya umuriro, igerageza kurinda ko byagera ku yandi maduka, ariko ayandi yo yari yamaze kwibasirwa n'iyi nkongi y'umuriro ikomeye cyane. Twavuga ko rero ari inkuru yababaje abantu benshi cyane, dore ko abarundi benshi bavuze ati kuba iyi nkongi yaje ariko bagashima ko nta buzima bw'umuntu n'umwe. Ntitwatinya kuvuga ko ari inkuru ikomeje kugenda ishengura abantu benshi, dore ko umugore yaje gukora amahano ubwo yazaga guha abana biwe uburozi, ndetse nawe agahita yiyahura, aho bamwe bagiye bavuga ati uyu mugore ni ikigwari kubasha kwiyambura ubuzima bwiwe ndetse akanabwambura abana biwe. Ni inkuru rero twavuga ko tugiye kukugezaho, ariko mbere y'uko tuyikugezaho twagira ngo tukwibutse kureba hasi hano handitse ijambo subscribe, ukagenda urikanda, kuko hano kuri Hot News ariho uzaza ukura amakuru ya buri munsi. Twavuga ko rero ari inkuru igomeje kugenda itungura abantu benshi nyuma yo kujya hanze, aho umugore yihaye uburozi anaroga n'abana be 3. Twavuga ko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ati isi igeze ku ndunduro, nyuma y'aho abantu benshi bagiye babona iyi nkuru y'uyu mugore waje kwica abana biwe 3 nawe agahita yiha uburozi. Ni umugore w'imyaka 29 n'abahungu be 5 bahise bapfa nyuma yo kurya uburozi kuri uyu wa 3 ushize. Twavuga ko rero ari inkuru yaje kugenda ica ku binyamakuru bigiye bitandukanye, byaba ibya hano mu Rwanda ndetse n'ibyo muri Uganda, dore ko uyu mugore ukomoka mu gihugu cya Uganda witwa Zakaria Chikwepo w'imyaka 29 n'umuhungu we w'imyaka 5 bahise banapfa bose ubwo bajyanwaga mu bitaro.
Ibi bikaba byabereye mu kagari ka Nabigambo mu murenge wa Mutufu, mu gihe abandi bana babiri bakirwariye mu bitaro nubwo bamerewe nabi, dore ko ubu burozi ngo bwari bwabageze kure mu mubiri. Nk'uko iyi nkuru dukesha Daily Monitor ivuga ko iperereza ry'ibanze ry'abapolisi rivuga ko Chikwepo yashyize uburozi mu gikoma nyuma yo kukinywa bagahita batangira kuruka mbere yo kujyanwa kwa muganga, ubwo bazaga kuza gukorerwa ibizamini bagasanga barozwe. Umuvugizi wa polisi muri Eldion Roger Tikayiki avuga ko Francis Muchanga w'imyaka 5 yapfiriye ku kigo nderabuzima cya Budadiri, mu gihe Chikwepo yapfiriye ku bitaro bya Mbarare. Abandi bana babiri, Melvin Womba w'imyaka 10 na Sam Muzigi w'imyaka 7, baracyari mu bitaro bya Mbarara, dore ko bakomeje kwitabwaho ariko bakaba bameze nabi. Tayitika yagize ati bivugwa ko Chikwepo yari yarashakanye na Samuel Gidudu, umusirikare wa UPDF ubarizwa mu kigo cya gisirikare cya Magamaga, umugabo ariko yaje guta umuryango, bakaba bari babayeho birwanaho. Yongeyeho ati ku itariki ya 5 Kamena 2023 Bwana Gideon yagarutse mu rugo ariko yanga kurara mu cyumba kimwe n'umugore we, ndetse yitekeraga ibyo kurya bye ku ruhande. Ibi bivugwa ko byateye Chikwepo gukeka ko afite undi mugore, maze kubera umujinya afata icyemezo cyo kwiroga, anaroga n'abana be 3. Uyu akomeza avuga ko ibi bintu by'umukara bikekwa ko ari uburozi bwakoreshejwe byasanzwe mu bikombe bakoresheje banywa igikoma bano bana, dore ko aba bana ngo batakaga cyane mu gihe ngo mu nda hari habamereye nabi. Amakuru kandi akomeza